juga bisa orang kalian. Baik bang, kalau begitu bang, mending kita tunggu ulinya juga di kudu dicapain. Bertahun-tahun anak pertama balik lagi. Nih lagu sikitnya tolong abang dengerin. Iya bang, coba nih dengerin bang. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa an'im wa tafaddal wa barik. بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف العباد اسد العرب والعجم والامام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين سلام سلام السلام عليكم أيها الهادرون إننا من جمعية الخيرات نتبع هذا العرس وأنتم شاهدون هذا العرس من عجل جاكرتا والبتاوي يا ليل يا ليل يا ليل والحمد لله رب العالمين. Bang, gimana bang? Masya Allah bang, ada bener udah kayak bin masjid. Jadi bang, semua syarat sudah saya penuhi. Apa saya merombongan sudah boleh masuk bang? Nanti dulu bang, masih ada satu lagi syaratnya bang. Waduh. Tadi juga kan ayah bang Rohman, bang Rohman ada pesan. Bang Manggah bukan sembarang Manggah gue yang satu tahun di Alep-Alepin. Bang bukan sembarang bangga menantu yang kayak begini ya di Alep-Alepin. Oh, jadi saya ini merombongan sudah boleh masuk nih bang? Lo boleh bang. Udah diterima bang? Udah diterima bang, silakan bang. Tapi bang, sebelum saya masuk bang, ada pesan buat Abang Fadilah. Abang Fadilah, ada pesan dari saya. Abang Fadilah, kalau makan kue putu mayang, ambil satu jangan dilemparin. Abang Fadilah, kalau jadi mantu kepengen mertua sayang, 5 waktu jangan ditinggalin. Amin. Satu lagi buat Boymel. Apa itu bang? Boymel, ada pesan dari saya nih, dari Abang Raffi Ahmad.
Oke, makan lepet rasanya enak, nasi kering dicampur kentang. Kalau Pak Iman pengen cepet-cepet punya anak, sering-sering tidur kentang. Iya. Satu lagi Bang, sebelum saya masuk, ini buat para tamu undangan. Oh, Abang, beli jamu, beli kemoceng, belinya di warung Bobiba. Kamu yang amplopnya undangan cuma goceng, endok nasinya jangan sampai nambah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Baik, kami persilakan untuk rombongan calon mempelai pria beserta rombongan untuk masuk. Alhamdulillah